Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob yeng jongpi. The National People's Party lalaki giling khusngia bashispa underpuar jongwok yang nangba daga blet bu senti ho modor jong new klawat badan State Central Library. Ia kini gajing rakhi dalam kaman the working president jong NPP ba Hamlet Darling babadru hagajuk kepol ku chief advisor jong mendirang ba kajella. Haga gajing rakhi dan ringkan UCM ke HADC ba penyak sing CM ke MDC ke Kongres Harpuri, ke Presiden Joko Women's Wing ke Kong Jasmine Lingdo, Presiden ke NPYF uba Perlang Warso Lang bat kiwepan. Kidong keran hagari ke sengi ke lepin kenmal ke jingim jong kiang nang ba, belia kun ban bekra di kidok le na kedi kerilum kasih jaintia. Di kemah kreatif kedi sengi atau bah tun kerja beri hibur apa be di kenmal buram dia ka likus niap ke bah shispa andrupar jong buat ke nang ba. Bulong way urigale persya yang joli hati jupor sispa ru bahasnya mensua dikum ke parti ni so daya bukum gini gaski gini akan do gini akan mau ya ki mati di julu gini akan mau ya ki mensim lelo di julu pada ka way ke jeng nu golong ba kani gaski kalai mensim ni with the way bakat bagnya bapo agak selamat hai kam bapo agak jelawi bagaimana ka mensim le kumbawa buat yang nang ba Lapani hatusan ki baldep. Desa begini cepat bar program. Tung kedak jong kejeng sumu patuma buram yang ni buat yang ba bin pelong kejeng sabjar ke ba spirit. Akan korru ya ikong Grace Harpuri. Jadi Dr. Jasmine, Presiden juga NPWF. Bariba Hair, Banwar cepat nanya juga. Ngitip manu uwak yang lomba baru kan ngitip ke history ke jogi manu bampir iladap mentala shispa ndu ko senam kasi kabangi ke ke kasi yak jogi but ini bantip da ini ru de way tau klawat daya kun banyo ay ka jinglay duot banyo ay ka taka independence bangin lang kita giban sa ate mau kay kiwe badai hakane kadur kajing ya pun kajongi kabai isa sya ban sedien bat kumbalakren bene chakmat ho kintian ki bakado kajongi wo kyang nong ba yong balada ka kli kajonga ka phai cha ka mi ing in sa yo e kajing lai yo at kala jan shisha di chispas tikani ke e ka banga kwa benong hangi ho ila e yai rikhe ban pendon burom ni kini ki klawa ki jongi no tirot sing di we klawa jokali ka jongi dia kun na benta ka jingyo jinglai do ni shonga po de council amdai ka bangi shulai bele se bangi lait ban perta ki surok ki singkin ki ben ya kun na benta ka jalben reo rengi ladon ya kani ka ikiar ka baklan ha ka kernet ka ban reo hapo jo ka constitution ka jongi badde hangne kan bangang ha banai ka buram ki para MDC ho ni la jan kut ka term ka jongi ngai ka buram chu CM badan buram jongi ngamarba hapo de council ni don ki an ki ba Padam day tamang ihun ni kita kian ki bala pen ko boring ni lesi kita ki subjects bala pen ko boring Henry pat ni ladang yai pen klan shu ya kita kian ki ba anya da ya kari bat kajat pen riu ke jongi Kani ka life filterik no pra kadi kasni ka bansa jingkel mal gajat pen riu ke jongi abang i paidin ya ka menor ko ba shispa riu ku artli ki snam bala lek no ya ka jingklat jong ni u rangba nong elam na po regentia wo kyang nong ba ya kabangi kum kajat benriungi dang hap ban ken mau bat ban pertu
Yiki kam bakrau bau niu rangba lapri ya gajat benriu. Ki jingno senyang ki babun bat kum gajat benriu ni sudai ban kenmau ya kini. Bat kum boong kaktin kanu gajat benriu badang kenmau yiki longshwa kidang gajat benriu badang kenmau yiki riu yale ki riu len lade ki bla syakri mat ban bensim kadai gajat benriu ka baim. Bat kanu gajat benriu ke belah kelat no. Ya ki longshwa ki jungi kadai gajat benriu ke belah yap. Na sokemen bakum ka National People's Party. Ngidon ya kani ka mensim. Banwan. Ban solem menta ka step. Ban penlong ka jing serap jar 10 minit. Bat ai ba kani ka sngi kanlong ka ban penprang ya ka jingmut jum khat jungi nang ni syakman. Ya ke ai ka ba wo kyang nong ba ulanok senyang nang menta kari ka jungi. Yang ngilang baru badan hang ni bat iba pun ki ban pet ling ba kilat pathai kubor. Bag mangi ki khasi ni ki khingriam upnar boy war lingam maram. Ngim dei ban klet ya ka wei ka kamba bawa kyang nong ba ulale. Kata kalong boyo kun ya gajing sinsha don bor jong ki dole agi Islam ban penlong ya ka khndo ka syap jong ka sorkar bat dei da gajing ya kun jong wo kyang nong ba ka jat benriu ka jongi ka yo ya gajing lai lut bangin bat lai lut ya ka khndo ka syap hadu ka kini sino bat hadin kumlakran di kongres hadin pangilayo eka constitution jo kari India haus nam kakatai spa san pau ni slokumen bani i ba haus nam kakatai spa san puar la penrung ya ka 6 schedule hapo ka constitution jo kari India bat haka paragraph ka balai jong ka 6 schedule kala batai bala aibor iki district council dan iki regional council bangin la ban thau an ya ka khndo ka siap banyada daladi yalati kani de ka jing prat nanti jong wok kyang nomba shispa riu po slam tam shwa balai khun ya ka jing sinsha don bor jong isahab nganam kran ki history babun ba ki bangi tip chapang wok kyang nomba henry kata ka ba pensyo jingmut yang kini step ba ka jing ya khun jong wok kyang nomba ban perlai luat yangi na kata karu kombat khndo jong ki sahab ne ki sipai menshwa ban long try de ki weipat henry la pelai luat yangi ngadu tu Islam bat so kemen ba hadin melayu constitution ru la ai kerpang yangi kum kajat benru khasi bangin la ban bat ya ka khndo ka siap dalati ba kanam kut tang hakini ki sngi sa kenmau ka bangin wan menta henry kan yai don hakim mensim kejungi kanang yai penrehem ya kata ka mensim idri hangi nang ne syakmat kumju